ye policy monaki kongo kutina vila kene kandi wetu wetu formula me ulumwele kalo mkwatu ane yani utu simbanga kwa chazunga kya ndamba mvutu ya tete twende gyufula kwa katu bandidu katu kwani mambo makaka makala kwa watu weza kwa nileka kilo ni tete tutondele buna kya gyufula tovene kuma polícia e tanga vo tuadisi wa mabama ngolo ya ndipai tuadi sanga e segurança mama vata e mona je município município ya da magila bakatika wiji e município ina vo ya lega kilo kaino vo município moniganga e mabanda e yo paso lo kuiza kwa município da e isa kwa o kamoni wonga ko e ya wafuna lega siga magimbote katuna ko yema bandi yetu kwa kudama wao una zile sitomene zile sitomene disongele fo watu nata makalu muna tinu sa okulu tanza ka bonde to bonde wao accident sisa sala mkwanda bon accident sa monica kwa kudama muyo ka ala na ko myonshiku pitera ngavo hena noa kanatikalo isu kalo ngatu vo mota. Então, eu a conanga ela anda minha mexico e a boiavanga é sombrio acidente. Tu foi fuanga donc. Tu fuanga, tu fazer luala, mas muco a boca que ela tuina. Eu vou sem o nete, calende no copo. E ambula diga que questão é velocidade. E tal pessoa equipe lá ininanga, é como sengo yankaga, e a mana luta cala me voa e me voa. Então eu fui na cala vou e sengo e foi na frente da oficina. Uau, tu cá é amvula, outro sítio lá, tu cá tu é que é amvula, e é tango tu nanga. Atua kwa abagili sumbula vo mona mundia munzida kani sida sampoto sina bon ezangonde jilutidi mona yo tu tede la ngavo balance atu aya fuidi kala ye nana dio ena vo feridos alu ekakuna donki ekwa ndamba kwa izunga ndamba mas mama mena mamunika kwingi muna kumona ya tsotso kuna kumona tsotso mamonika kwa yingi kuna kwenda food la kwa yingi bon wao to sidi wao hatu wale nata kwa kali no malavu wakimosi bon kalendi nata kalo ngatu boenda no malavu de bokalo nata kalendi malavu de bo malavu no kanati kalo malavu na takalo sifona wevanga kaka esumbu vo kanga mutu unanga ye kangala diani bikasi malavu keta sude malavu kena mau kanga ku kanga bon tu foto com kanga e como gaieto tu com kanga kanana ko voko venge sumbula ko bikasi sude malavu kena mau bon tu foto com kanga e como yandi gaieto ko majlei e mio chico ka vidi que si foto kanga mami ndemda siko modiambo dia chico bon to tama kakadi ndamba tunanga vina ndamo mwingili wanene kuna zombo mwingili yetia ya Kongo Democratic atwenge nanga kuna Kongo Democratic ukuisanga muna choba muda kota tikuna ndamo kanga lukanga yana watu boka muna puta imigração legal bon imigração que kalanga ba mo município yetu ya damba tunapayen tuadi chetu wa imigração kanga tuwaga kanga yo atela como vangolan voanda voana e eu até lá como vou cangolano então repatriamento to vanga repatriamento to vanga tu nete tu ele kuna makele ku tu vena kuna tu adishi wa imigração kuna makele yani pa una ye programa una pa ye pila yo e kavanga langa mukwa kotisa kuna República Democrática do Congo. Bom, mudamda manisa kwani ekidi ambule ndivova ko ena vo mindamba ena kuna yaka kai makanda makaka ena kuna puto ena vo muteki tena matekita pasi mukuiza kwa tanguza kakabodi ambudi sala muwevi wefi kwa kamba mwe ndikuiza kwa yo we atela como vo ashandamba embo mamundamba motatu jikwa o kamoni wonga ko ediri bo tulele ndebe bogla ka edi vou cuizar jila mona legalidade tele ngavo yankana miao mudiamo dio imigração
fuera tala yo porque an kaga mana vidi sagala nacionalidade